Nixtieq nirringrazzja lill APS Bank tal-sponsorship, mod speċjali lill-Chairman, Mr. Frederick Mifsud Bonnici, lilkom ukoll tal-preżenza sabiħa tagħkom, anke tal-ġenerosità tagħkom, bil-permess tagħkom parti minn daw il-proceeds li huma għall-Archbishop's Charity Fund inħoss waqt li qed nisma' din mużika li hija wkoll fejqan għall-ispirtu. Mużika li televak, li tikkalmak ukoll, li turik li sbuħija se salva d-dinja u salva d-dinja. Ma fid-dinja u l-krua wkoll, mod speċjali l-krua tal-mibeda. Jien nixtieq li bil-permess tagħkom parti minn daw id-donations nużhom biex tnejn lill-armla u tfal ta' dan ħuna li nqatel sempliċement għax iswed.